Jotono khwlaikha my dear friends ongno tei haste ni joto lukurokno kha kaham tei khwlaiya pharu tini ang Pressmeet khaimani jeng agenda wise saklaibano announcement koyekta tongo chini TTAADC ni bwskang salo jeng toma samung khainai bono tei announcement khainai jeng last isi decision namani rokno declare khainai jeta jeng samung khainai naimani TIPRA-HAM otulun jeng romani puila wang sanani musu proudly chini bubagrani netritwe jeng je scheme na halaimani industries department by je TIPRA-HAM scheme chalok khaiwi 600 auto jeng rokha successfully auto makha ebong tabok je auto mawi running khai tongnai rok borok EMI rokani bagwi rok kuno problem kwrwi borokni income kaham no ngui tongo kebo 20,000 25,000 oneke 25,000 rokbo ajew hnai chini thanibo borok khusingjagwi chungno sahao je TIPRA-HAM auto mamani bagwi borokno chung subsidy bi rokha 75,000 vacant subsidy omahaike rokha chung kwbangma puilao je roni naimani allegation makha je TIPRA motha khainai no simano auto rojaknai hnai bai allegation romani kintu TIPRA o tabukno first time wngna je chung romani hai kebono chung TIPRA motha BJP CPM Congress omahai kuno nailia haisi tabuk je 600 auto nanani bisingo ang media rokni bisingtwi lukurokno sanani musugo nirok verify khainai di sungui nai di je auto nanani bisingo sudu TIPRA motha siminde ma hnai sungui naimo oro jaga CPM Congress BJP jotono tong haisi chung kuno party sinaya je oro jaga officially phainai borokno civil code nainai bank ni hoite onek borok bank ni rejection mamani bagwi chungno jolijaknai bo tongo kintu omoto bank ni rules RBI ni guideline mutabek jagi loan ganang rok borokni civil score hayang khankhe borok automatically bank reject khairo koyekjon bahai cases bungkha rang bo phirok marokha borokno rang phirok romani bo chini thani tongo prai 25 jon moto rang phirok ui rokha je puila borokni civil score naimani pore loan rok ganang rok previous record rok naijagwi bank borokno automatically cancel khairomani bagwi chung rang phirok rokha ge first time omo chini TIPRA hasteo omo hai bubagrani instruction by chung samung khaiwi je chini TIPRA sa hingke rodi oro kuno TIPRA motha BJP omahai tanai di hongjagwi chung rokha ge tabok chung bwskango thik bahaike scheme tobonani nai tongo TIPRA-HAM housing chung TIPRA-HAM housing tabok bwskango khainai je mamani bobo chung bwsuk khainai 200 300 400 500 omahai wngwi mano haifano chung starting agi je jaga ADC ni omahai housing ni kuno prokolpo omahaike generally rojaya je nokung hamkrai rohimi kaisa project by borok koyekta location no rokha 30 ta moto rokha chung 30 ta ya komse kom nung tamo swnai 200 ta ni upor wngnai nge oro jaga ang clearly sani musugo je TIPRA-HAM scheme o bahai ni borok selection khaijaknai je boni nokhungo je sugya kisparno boni kuno financial backup kwrwi borokno chung support khainai hai hnai no maharaja omo decision nakha TIPRA-HAM housing by pura prefabricate within 3 months complete wngwi thanai jephro ni simi chung starting khai hangkeno beneficiary selection wngnai selection wngmani pore chung fund sanction khaimani pore je samung tangphainai bo agency borokno chung rang roi rokha hingkeno within 3 months ni bisingo no omo samung complete wngwi thanai haikhe omahai TIPRA-HAM housing scheme chung chalok khainai ni thangwi tongo nge teibo chung encourage khainai ni bagwi TCS TPS nini TFS TJS judicial service omahai rokno chini TIPRA sani bisingo chung competition kwbangma tabok khaiwi tongo chung borokno honor khainai ni bagwi borokno encourage khainai bagwi tei phainai generation no chung tambo swnai encourage khainai ni bagwi impress khainai ni bagwi inspiration ronani bagwi chung je TJS TPS nini tamo swnai TPS borokno chung TPSC under je porikha ronai rok borokno chung 1 lakh khnaiwi honorarium ronai one time je
crack khaimani no bahai no nini IAS IPS IRS nini UPSC ni under je pass khainai crack khainai borno sung 2 lakh jora one time honorarium ronai chini tiprasani bisingo oma haike chung announce khaika je buskangni tak TPSC conduct nai UPSC conduct nai a jaga o level lo jodi crack khaima hanke chini tiprasani bisingo borno chung one time honorarium ronai ge thik bahai chini thaneo tabo kwbangma musician tongo artist tongo folk dancer tongo kwbangma film production khainai tongo bono bhaina chini bubagroni naikol mungbai chung borno subsidy khlaiwi financial assistance khainani bagoi chung siddhanto nakha je party je group je mane dancer group phang thung nini singer group phang thung band party phang thung mane band party bote pararawo mahai khainai bahaya je renown je Tripura hasteo sinijak tongnai bahai kaisa group singer group phangkha musician group phangkha borok up to 5 lakh jora boroni financial project sinawi rokha hanke jeng borono 40% jora support khainai financial assistance thik bahai ke up to 10 lakh hanke jeng 30% ronai nge up to 10 lakh jodi 30% hanke jeng tamo sinai borono motamoti jeng support khaimani klainai jeng tani subsidy system khai hanke jeng jotono saimano chini Tiprasarokno bisingo je genuine party rok borok hanke mane nangsogoi khaimani nge totally free ke rok hanke baksa borok tamo sinai nini haini rang nawi pairi paine bahai intention butong nge jeng hani bangoino je genuine party jara rsanai mosanai nini mosamung bahai ge daljak omahai kaisa group genuine party tongkha hanke jeng chini tradition chini culture chini hukumo tui je promote khai tongnai no jeng financial backup ronai hai hnoi jeng borono 40% 30% subsidy khainani bagoi jeng siddhanto nakha jeng chini hasteo jeng regional party agini simi chain phaikene khnalai phaiyo je chini ha hone কিন্তু जों যতনো সাইমানে যে চিনি হানি কোনো রিকগনাইজ করে কামিয়াম চাইবা 80% Tiprasarno মানে কোনো অফিসিয়ালি রিকগনাইজ করে যে নক থাই আনি অম নক থাই হাই হনে রিকগনাইজ করে जों आगिबो साहा ताबो हानि बां बना অফিসিয়ালি তেইছে অ্যানাউন্স খাইনি বাগৈ তিনি ও প্রেসমিট ও সানি মুসো जों এনসেস্ট্রাল যে ল্যান্ড ওনারশিপ পূর্বপুরুষনি হইতে যে আনি চুচুনি চুচু जों জায়গা দখল খাই দङ Even nini tamasnai 1960 je TLR Act je pro snajago boni sai sikang jogjo chini susuro kong phayo haifano chini nok thaini porcha kore chini mai khetoni porcha kore oma hai kabang chini Tiprasa tong omo tabong ni kogya even ketal kog bungya nge bono chung nini TTAADC ni hoite officially chung ancestral land ownership जों बरनो रोनाय रिकगनाइज खाइनाय हानि बाङै जों चिनि साब जोनाल लेभेल जों आगिनो बनो जोंनि एडिसिन होइते साख्लाय रखा जे एप्लिकेशन खाइबायदि होनो तो फनो एप्लिकेशन ताक जरा खाइजाया खाइजागै दङ जे खाइमा जागा मैक्सिमाम जागाव खाइजाखा गे जे खाया तनाय बरनो बो कबगनि मुसु खाइदि जों ऑफिशियली एटलिस्ट एडिसिन होइते रिकगनाइज माखा जे अमो फनानि हाई हनै रिकगनाइज मा खाएंगे जेकुनो ONGC फाइथों जेकुनो गैस पाइपलाइन नि बागै फाइथों रास्ता नि बागै फाइथों डेवलपमेंट पर्पस नि लैंड ऑक्युपेशन अंथों नों कम्पेसेशन छाना नि बागै एटलिस्ट नि बागै कासे डॉक्यूमेंट अंगै थानाय जे एडिसी आनो एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट रहा जे अर जागा आंनो तंगफाय आनि चुचु तंगफाय हनै साइमानाय जा नगे अमनि बागै जों ऑफिशियली ताबो आं डिक्लेयर खायो चिनि Tiprasarok ताबो फनो जे बनि बागै पाटा नि बागै निनि खास लेन न निजेनि बुमुनि बागै एप्लिकेशन खाया खतम खायके खाइदि जों गोबां माने नगो SDM नि होइते चिनि TTAADC नि लैंड अलॉटमेंट कमिटि दङ बनि सिनाव SDM लेवल डिनाइड इंगै पायो कुनो बरक तै साकाव सि सफाया डॉक्यूमेंट जे बरने रहा आरो न पाइपे हा हानिबां जों ता वान सखा जे डाइरेक्ट जोंनो हेड ऑफिस नो कालेक्ट खाइनाय चिनि साब जोनाल
zonal ni level ching collect khaiwi chini oro head office ni hoite borono process khaiwi concern DM SDM no sung chithi roi honai je borono sung ancestral land ownership rokha nirok bono bad baki ownership mutation khaina ni bagoi process na di honai chung letter roi honai individual khoroksa khlai ngao mochini bagoi blai nangmani je asa kedungma chung ha hai holai tong chini kuno recognize kri kuno kaisa institution kuno kaisa administration nono recognize ro yangoi tongmani tini chung bobagrani netritwe ADC ni hoite kaisa government ni certificate chung mangoi thangnai tarmane bwskang ni process chung easy ngoi thangnai hani bagoi ang sanai ni musugo joto ni apply khaidi daiti ni chung bono rona ni bagoi sak tharnai oma haikene chung land ni matter chung tabo 2 mas ni bisingo no chene jompoi jala SDM ni hoite khas land no borok allotment nana ni bagoi apply khaimani pakse jora chung roughly 1000 khas land wo allotment nani bagoi je apply khainai rokno chung ADC ni hoite 4 bosoro 1000 ni above land allotment ni NOC rokha SDM ni hoite borok busung makha maya boto chini ro record sok phaya kintu SDM ni hoite recommendation sok phaiwi chung borok no almost 1000 ni above land ni and ownership khaina ni bagoi allotment na ni bagoi NOC rokha nge tak recently chung haini hai 61 individual family jompoi jola SDM ni no arano chung haini hai katal ke boroni application no chung NOC ro phaikha phaine chalote bu chung ronai karon chini SDM level ni hoite tabo bu koyekta proposal sok phaijak tong nge omono chung bwskango bu rowoi thangnai tei kaisa chung jotoni sawo chini tamo sinai tradition culture chini hukumo rono chung protection khaini bagoi teibo samung khaini nangu hai hnai chung jotoni khanao agi bu khanao kintu koisano eto din decision najaya oma hai ngui phaimani no chung tabo niro chung TTAADC phaimani bobagra netrite phaimani ek bosor sakayawno chung joto samajpoti rokno recognize khaikha joto samajpoti no chung honorarium bo rokha per month 5000 ke tabo sujara continuously rojawi tongkho ebong ulo bo rojaknai je chung tongsak chung kri proto tei bad baki oro ADC haphang chaloknai borok decision nawi mane ronai roya kintu chung tongsak borno rowoi thangnai omo chini decision thik bahaikene tak chini 14 devata matai chung jotoni sibu 14 devata chini maharaja ni period ni simi palaijak phaimani kintu aroni chontai rokno je chini TTAADC ni hoite je respect roni nangmani honor roni nangmani eto din rojai ngoi phaikha chung phai bichar bosok kawi thangkha haifano chung leido phano chung decision nakha je borokno honorarium ronai hinai ge borokno chung tabo honorarium per month document rok najakha per month 5000 khlai arni chontai no chung rowani bagoi chung announce khaikha tei gosiwi nakha ge chung isio omhai gosijakno tak bwskang ni simi borokno honorarium ronai thik bahaike chung tabo chini oro TTAADC super league cholai tongo tipra idol cholai tongo ombai tak chini football young generation rokni chung jotono saimano football chini Tripura hasteo blai promote ngoi tongo tei je thungnai rok almost 100 jona borok beneficiary player rok benefit to per month 8000 khlaiwi ge asa kwbang jubok rok at least 3 month ni bangai phano borokno chung jaga rokha tei honorarium rokha bwskango borokni future ni jaga nawani bagoi bo chung borokno platform rok makha Tipra idol by chini rwchanai rok almost 250 jona moto audition rokha 75 jona moto nini gala round ni bagoi tabo preparation ngoi tong phaine salo chung bahaikene TTAADC ni kaisa cricket T20 ombo chung khainani bagoi ready tongo day dog venue rok busuk team ngai bomhai method rok ngai omo chung ulo discussion khaiwi declare khainai kintu chung sudu football lo simiya sudu cricket sudu Tipra idol simiya chung cricket te onnaino games rok no promote khainani bagoi wasawi tongo thik bahaike chini dofani bagoi
जों बसकांगो तमा सामों खायनि नां बिखारकनि बाङै जेमन TIPRA-HAM Housing Hondi निनि auto जों रमानि होन्दि बाहाय सामोंनोबो जों आगावै थांनाय गे फाइनेन्सियल तलुक जे जों सामों खायमेन न निरनि मेडियानि बिसिंतै जोंनि हास्टेनि जत लुकुरकनो जों सिरनानि बागैनो आं दिनै TTAADC नि ओंगै ओ प्रेसमिट खायो गे ब्लाइखे हामबाय जतनो खुलुमबाय खे TIPRA-HAM हाउस मुं माने बफानसिम एप्लाइ बा बर' जागा खायदों TIPRA-HAM Housing Scheme ताबंनो चालु खायजानाय within this year माने this financial year नो चालु गय थांनाय आमकी डकुमेन्ट दो कि आम जों जतनो बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायनि बागै गाइडलाइन दं प्रिपेयर खायजा सुदु गाइडलाइन जों ताबं रनाय माने बनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बम हायनाय हायरक जों साख्लायबि रनाय रन्दि चाचो फैमिली जेनि TIPRA-सानि बिसिनि जे बिखराको नखुं हुकुं करे बनि माने रंइना दि रान्दी रक सोया बनि बसा करे ते क्वेश्चन नायने करे हायरक न जों सिलेक्शन खायनाय गाइडलाइन अलमोस्ट कंप्लीट Sangka edisi hapango je tongai borok joto da osuba sumanno. edisi hapang माने edisi एरिया वो जो तोनाय जो तो दुमाना এটা লেননি ব্যাপার আবকে সিনে এডিসি সরকার বংন ফিরে সেরনাই না ताबक जरा तो चिनी edisi वो कुनो माने रेजिस्ट्रेशन ने अमुक करिखो जों बरनो तामसने एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप हिसाबै जों सर्टिफिकेट दयनाय बनि अथनो हाय जे अमो जोग नो और जागा नो ओ फना बो और तंगै फायो हाय हने एडिसि नि होयते रिकॉग्नाइज रनाय हायसि कारण कोनो रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट नि होयते करै माने न और 100 बछर तंग फायो 50 बछर तंग फायो नि कोनो प्रमाण करै सरकारी बाबे न कैसे गसिया अमनो जों एडिसि नि होयते गसिरनाय जे न और आसो 50 बछर लास्ट माने सिंस माने 1960 फांखा 1940 फांखा बो और जागा वो आसो प्लॉट नंबर आसो खोते नंबर और जागा बतंग फायो हाय हने जों एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप रवै रनाय तखनो रेजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट नि थानि नंनाय अच्छा तकजो जे पिपा आइदो जे बस पिपा डांस ला होदों आमके मोसानाय रंग दङ गोरों दङबा आमरबो सालायो TIPRA-HAM नि बागै ताक्सि जरा कोनो दि सनक ना जायाखा आलोचना बो जायाखा जदि पाब्लिक नि डिमांड तंखा के जेनि TIPRA-सारनि बिसिम बहाय तंखा के जों अबयसि वासनाय जत लुकुरनो सजेशन रदि हनै रिक्वेस्ट खायनि मुसु जे अमाहाय इवेंट खायखां के जेनि स्राय रक यंगस्टार रक दै बेनिफिट बानाय अमाहाय कोनो पार्टिकुलर सजेशन तंखा के सजेशन रयमान